Tuta kisese cha ukamba kila kitongo cha ukamba nitu yumetie na mwolo to umwe wakwe ya inengo ukamba nikenda unemo maluke na andu makwele wakatika ila serikali kumita CBC kana inengo no sikunenge no sikunenge mbesa na ukedhwa na weyanu waku na ukedhia familia yaku kwa ta kisese nitunge mwana unge munene DJ Noma na komiti yake yonde ta president wa Shukle na atanga Simonse na komiti la yonde itokumile na bwana Willy Ngesa Boni na ngoza mwana unge munene nitunge bwana deputy speaker Steven kondo akugwatia ni anadia ntwe bano tyanzisia program ino yakwe ya inengo kwanzisia baagwa mwandi na editwa supported we inengo ukamba so maluka sikeria tona kwa kambai izo na watu kuigia itwi ukamba kwa kwe ya inengo bate unungi kwa no mutungi amubea na ngumwende ebindesyo bwe Noma mwende kwe inengo chake ni twenda Edo we na wadi waku na we mwini na we bano ete mbadi siya guadhiani uda ukiwe nikenda tukutele isi kweana na mbadi zuwe etaimana utalete ete mbadi sida ukwe andu moma ne unima kwete wea kiwo uwate wea wekanete wotoza kuda kwata bano toza kwetu wa wea uka yuzo kuma kwa ni kwa sani mubea mwana bwana DJ Noma na ngwasa ni mubea na asante. Thank you very much. Thank you. Makofi mukuri kofi oyibo wa sine wa ende munene waito naende niendo mumbetikile peka mwili tukei kanolo akwadhiani niti train ya siana sia tangasi hate mutangasi tika muua akatuka mutangasi kele tuko baba ninyo sebeteketa wa Miriam Steven ukametuke kauni kwa somani ukametuke uketha ni uwete situ awita wata na wika hata kwa thia ndukeze kula nundu withi maundu macio nake management yaba tafadhali management ningukule bwana DS kindly wachezirwa Mwati ndata nita wa Miriam wa Steven musome ya hizo asante usiu abu akati boy mwacha nita bala haya DS mwana usini waku tafadhali ikenda ukione no kele kota umo kindu akumano ndo amauzie leo kumo kindu akwana mule kusembezeti no sembezeti we etelo chuma keke idela no keiwa we dwe masia nera we mami engode da one we ene tudokete ko DJ baini one we tudokete ko akaini munenge mwana usu nundu wa masane kana tukule bagenze ni kwa kathoka heta wa DS karibu sana ni asante kaina pande mukethie isa yujaza muyaseo yingi kani tunga mubea munene be kwa kisese chadiani kila kithitwe kiimanda talent kula kuyana youth maito ni asia kaewa ambeise ba na songa na yuba omundi no naita mesia kwa kathoka na moni ni sina ine education kuniwo na alama kuna kura siago ko bati corruption ite education ba ite ndena ite gwa ite tikila kana asuni matongo sia timba kwati yani kena masonga nambe na tiende na kweko ni bali na tiano na Keni wa Maria na ine se tayari kenda na kende na utunenga wadi geze tuko na Keni atukunie ndo Keni atukunie nina mona ba kwa undi na nene mbinge na ndiasia indita imbirio pia nitutunga mubea kwenu tashambik kwitha mutu endete mukaba na itatindania nesa nenyu ko mubea munene ne asia alianiende ningutunga kaneni balamwe nikenda temino kile kilungu kitu na mutende anakwiko kicha kukuza talent
ni kindu cha bata muno kwa na youth na upcoming artist maito ni kenda withita moke lio tandwa langi ni asante na ngai namweke nesa na shambiki ende tiende anokwati izeze situ na mukudukwati ono mwende mutukwati ya pa kwito ta hoteli ba kwito ta Imbirio. Asanteni sana na Mungu awabariki. Noma kazi kwako. Laende kwa kathoka mwami na athiani mbone ini kenda na kwa imande tikiti wa kwamba ta unolo withie nima tutaniria na mako na wathi nesa. Tunashukuru sana. Mbone thank you so much Wabinduru. Kwa kathoka no makwa toka indoe. Nienda kwa samanya usiyu katika neno nambe nundu wa masani masembe teke kwa kathoka yuna kwi eja ume maku na nikulia Keni ya Maria miyono betango immediately asiendo banga yake haumeambe ndamese au mamina bio wozo kolika hii lakini ndio samanya usiyu nambo cha Keni wa Maria hambe uweto ndeto ile ata ya umea hondeto ile osio madhulia nundu nake ninge no legend na umete basa muno bio lakini ndakakune nundu akuna no wesi onagwa inguna die mauto ngoko so amatayo nezande to ile itato nundu no mbandi umete basa ayuke ni umilwe wali tila wali wa wai muthuku haiwasi awadi wathukie ni mathuyano so Keni wa Maria karibu sana matabio ndeto ile itato baito muyaseo nyani to wangunze na neno sindu ile wathitiwe ya wila ici na wono mundu wenyu miatuike ni mwana muziki tumusapote ya wala tutomatiwo chakeli no chona nene ta last year na no chongo neno oyu elawe mwana muziki niyo kiwanzani kunamba disiaku ando maimane sienze ona siendoko sawa tukatwika Keni wa Maria wogie kiwanzani abe okonoke mangu na katitu tuisoma na wathi wetu tina kamangi tuisoma na wathi wetu wakaneche tuisoma na wathi wetu watu mingi wa karo niguo point ya kwanza hii na no lozi yovoyu ni wathi kiwanzani wina album ya kuya mbadi 10 tumanisie sio matumaitu mama ni mbadi isu ta kuona tukamana wone wa inite mbadi sieta wona makosa mendigela wao number 3 na no la mwiso na no maana au mwambie kuna wathi sana wa masinda kitindo chenu kuma mombe kide gijatu andu mena kaindo muvuko ono katinda na mundu ukukaya thina miaka maana eli ndezo gutete so no weka yo thina na kuweka yo thina na ina thina ekaino semamo Julia relax ekaino semamo ndambeto tho Keni ya Maria na kani musongenge nundu ndilo wanenie no sio ndo neno inge na kwa pia ningumusongia ni mwe Keni wa Maria au mara makuna wathi ba makuna wathi kwa kathoka akuna wathi wa nengo thina wathi wake wetungie ndana akuna wathi wa Keni wa Maria that is the fact kwa kathoka akuna wathi wake na iwo watu masindwa azinda mmoja akuna wathi wa nengo na mundu ndana akuna wathi wa Keni ya Maria au na sio mekuta makuna wathi sio please kindly tenda with the wizi nienda ni mutabeleza kanavyo labda aje rais mwingine lakini kwenye kanyanga kidogo tunamaliziana hapa haini ama kwa nama ama zinda na mbadi sioma kunele siombene nunu madhile sitangazi wene chamani itangazi wa mbadi itatu ilisio na maibu na wadhi yake mangu wa madhima na ni wabadhi so Keni ya Maria I think you know so change statement yaku with the time na Keni pia ni wandabizia wa mwene tui road show wambia wabangie ndanzi 72 ngewezi ni yatu maakeni ni kuita bahamu ko-officiate jathe nundu wambie wabangie ndanzi 72 mwathi uma siokoko hilo kumwe nanda na ngewezi ndo aso tabia imana hizi siku yana so as much as we are friends you also need to think twice. Thank you so much. Asante. Ekaini doje mondoko ita stop wacha. Wacha niite kwa kathoka. Wacha niite kwa kathoka. Boys band kwa kathoka mko wapi? Kwa kathoka mko wapi?
Wapi kwa kadoka boys band? Niendate kunewe wadi ni kwa kadoka ndomo masina tiyo tu kuna igionde lakini nundu kwenye wa program indu meyeke ni ya Maria na saa muonza na ndadika 20 keni ezo kewanzane ewe zina mwangu na masaa nige namu kwenye wadi baka mwendo saa kumi ya mwende tekie mundu kwetwa musanii so bila jini yangu ena yebange bila yangu ena yebange No, recorded.